nagira uyu munsi sinzi ko bishoboka no kuvuga. Ndatekereza ko igikorwa gikomeye n'icyakindi twakoze hano cyo gupfukama tukabwira Imana ngo warakoze. Ikindi twazanye n'abashitsi bahagarariye icyama cha AFC M23 na MDP. Niba bashitsi ndi umwana wanyu ndi wa hano, nimba naranatinze no kuza nuko narabuze inzira no guhunga nanjye narahunze. Byageze igihe nanjye ndahunga mvukica enda ku kugira kurya bazi kugira. Ariko abafite ijambo ry'abashitsi nibo twebwe turaba hano. Ijambo bazanye bari tuzaniye nje hamwe namwe nuko baramutsa gusa. Ndabaramutsa mu magambo make cyane. Ijambo rya mbere icyatuzanye twihuta, twaje kugira ngo hamwe namwe dushima Imana yabikoze. Ntawo kwikubita ku mutima, ni Imana yabikoze. Impamvu yategereje ngo bagere kwa Buhimba kwari kugira ngo itubwire ko amaboko yacu adahagije. Tuba twarabirukanye bakiri n'iriya misozi y'iwabo, ariko kugira ngo bagere hano kwari kugira ngo twese tuvuge ngo ahasigaye naho Imana. Nibyikunda nituvuga ngo naho Imana, noneho ibore kubikora kugira ngo tutazovuga ngo hari ubwenge twakoresheje, ngo hari imbaraga twari dufite, ngo hari ukuntu twagize. Nicyo cyatumye itinda. Wa munsi babwira Yesu ngo Lazaro ngo ararwaye umuntu ukunda, aravuga ngo ndaje. Nyuma Yesu yamatera hagati mu ryinyo. Lazaro ararwara, araremba, araniha, arapfa, baramuhamba, aranuka, abona gushika. Kujya kwari kugira ngo namuzura batavuga ngo none nuko bamuhaye igikoma cyangwa yanyoye uduta arahembuka. Bigaragare ko ariyo yonyine, ariyo wenyine wamuzuri. Nibyo yakoze. Iyo Mana rero yabikoze, ni Imana izibika ubuzima mu rupfu, ni Imana izibika ibitwenge mu marira, ni Imana izibika ibyiringiro muri bwihebe. Iyo niyo Mana twaje gushima hamwe namwe kuko mukiriho. Kuko wa munsi mwashoboraga gupfa kandi mugapfa mwese, abadapfuye bakangara. Kandi wa munsi yo mupfa mwese harabapfuye, abo nabo ndaza kubagarukaho umunota umwe. Ariko mwe mukiriho turabishimira Imana, kuko iyo muja gupfa mwese n'iki gihugu kigafatwa, twari dupfuye urupfu, ariko urupfu rw'isoni. Abanzi bacu babandi bavuze ngo tuzogende tuzamukana amazi dusubire Misiri, sinzi nimba ari nayo twaturutse, bakaza bakabivuga hejuru, bakabicaye babashinyagurira babacunaguza. Rwa urupfu rw'isoni, ariko Imana yararubakije. Iyo Mana turayishima. Dushimiye aho yakoresheje. Imana hari izikora ivuze gusa ikavuga bikaba, ariko hakaba n'igihe ikora igatoba kondo ikabashira ahantu hatari amaso akaba. Burya igihe yakoze n'indoki hari abo yakoresheje. Abacu bamaze kubashimira, duhereye kubo yahamagaye ibinyujije muri izi ntambara n'abakiriho bose, baba abana bacu n'abavandimwe bacu batwirwaneho. Twaje kugira ngo tubereke ko tubanza tubone ko mukiriho, abakiriho duhagaciro amaraso y'abacu bagiye batuzize. Buri urupfu bapfuye n'urupfu twogapfuye. Ntawe bibye, ntawe basenyeye, ntawe bagiriye nabi, bazize uko Imana yabaremye. Ni ukuvuga ngo buri umwe muri bo yapfuye urupfu rwanje, yapfuye urupfu rwawe. Aho yapfuye nawe bukakwisha. Uyu munsi ni umunsi wa mpore, ni umunsi wo kubahumuriza, kubabwira ngo mukomere. Amagambo yandi abakiriho dufite umwanya,
tuzogaruka n'ubu turacyari hano nagira ngo ndeke abacu bafata umwanya tuzogaruka kandi vuba n'ubu turacyari hano ariko hagati aho mukomere turiho kandi tuzabaho abasigaye bakiriho tuzabaho tuzapfira gushira kugira ngo aya mateka tuzayabwira abana bacu n'iki gihugu tuzakiraga abana bacu n'abuzukuru n'abuzukuruza Imana yakivuzeho ijambo nayo izamenye ko twaryumvise ntibigase naho yavugiye ubusa nagira ngo mabwira ijambo utuntu tubiri nica rimwe nje mvuye Nairobi kuwa 4 kuwa 5 kuwa 6 na Niyinga nakoze ibiterane 7 nyuma ko ngisara imihogo nagiye kubwira abanyamurenge bari hariya ngo batahe baze twubaka igihugu nimba bari banafite n'ubwoba bw'intambara yashize isigaye niyo kubaho no kubwira abandi ko turiho kandi ko tuzabaho kandi ko ntako tukibaye ntako mukibaye muhumure hari Imana hari n'amaboko ukumwata babona abantu bamwe mutazi arabamareka baturutse kure bakoranye n'aba bagabo barabatabara hari amaboko akomeye Imana yakoresheje ayo nayo turashimira Imana ijambo rya nyuma mwirinde injiri zamvuga ngo ni injiri y'amapepo hari abantu bacu abana bacu abavandimwe bacu bahisemo gukorera Satani bahisemo kugambanira ubwoko injiri yabo muzayima amatwi bameze nka kwa kundi Sawuli yari yararwaye amapepo ngo Dawidi yageze arinda kuririmba kugira ngo adwanganuke abo bantu umunsi umwe nibatangara bazatindanwa n'umwanzi bamwe bazangara kakayini bagende bayerera kuko batogaruka ngo babarebe mu maso abazogaruka nabo bagomba kuzobazwa bakaryozwa ibyo bari mu kuvuga n'ibyo bari mu gukora ngo tugende ngo twagire abazalendo ngo tuzamura amaboko imbere y'abazalendo ngo dukorere iriya leta yaje kutwica ngo niyo mubyeyi abo bagomba kuzabibazwa kugira ngo umuco wo kudahana uzacike mu banyamurenge Imana ibane namwe Imana ibakomeze murakoze abavandimwe bacu bakomoka muri Norukivu Imasisi n'Irushuru badafite ababyeyi hano bamwe bageze hano bwa mbere barapfira murahabazika murahabahamba n'abandi bavutse ahandi Bukavu n'ahandi ba M23 nabo n'ababatumye tse tubasabira umugisha n'icyama cyabohereye cya AFC gihagarariwe n'uyu mugabo uza gufata ijambo haruza kumuvugaho uyu nguyu n'abamutumye n'abandi basigaye tuzabasabira umugisha badukuye mu kaga ariko kandi badukuye no misoni izo ni impamvu ya kabiri yatuzanye byihuta nagira ngo mvuge ko hari ibintu tugomba guhora tuzirikana twibuka tukabiha agaciro icyambere ni amaraso y'abana bacu n'abavandimwe habe n'ababyeyi arabishwe n'amasasu arabishwe na drone arabishwe n'ikindi kintu cyose kijanye n'iyi ntambara amaraso yabo tuze tuyazirikana kandi tuyaha agaciro kuyaha agaciro ni ukuba muri iki gihugu kuyaha agaciro ni ukutaba muri iki gihugu twababisemo ni ukutavirira iki gihugu bazize bapfiriye ikamba twobambika ni ukubaka iki gihugu abanzi bakazukizamo bakavuga ngo bari abana n'abari abagabo ngo ntibapfiriye ubusa yemwe mwabantu mwe nabizi ko bigoye ariko mureke tugerageze tuzabe muri iki gihugu tucubake
n'abanzi bazoze barebe bavuge ngo ni ukuri ntibapfiriye ubusa. Habe n'abaciyo bagiye baze bavuga ngo basigaye bahaye agaciro amaraso yacu. Tuzaduha agaciro umunsi wa gatanu. Iyo twabaga mwebwe aho afete twari tubarusha ubwoba, mwega mwari mu masasu muhaye mwiruka muhunga mureba uko aho mwishe, ariko iyo twari turi niyo mupfuye mwese natwe twokwishwe n'umukuru imitima yohagaze. Hari igihe bahagaze batubwira ngo Imana izatabara kuwa gatanu bagatera kuwa mbere, tukavugana n'uwaje ndetse aho uko turategereza izogeza na gatanu mutarashira. Ariko akenshi muze mwibuka kwa munsi wa gatanu muzagira ikintu tuzaza tuwukoraho. Ikindi tuzazirikana ni itariki 19. 19 no munsi uwo twakundaga wari mu bambere bahagukiye urugamba yasubuzima. Igitangaza nuko 19 kandi niwo munsi umwanzi yageze ahanga kwa Buhinga. Mwara nahatambuka none batuye ngo yageze harano munahara migete. Ariko uwo munsi wa 19 arara yambutse Rwiko. Uwo munsi tuzawushakire ikindi kintu tuzawukoraho. Icyanyuma nashaka kuvuga mu byo tuzirikana iminsi gusa nuko ibi byose Imana yadukoreye. Imana twahoraga tuvuga ngo ni Imana y'inganje, ngo ni Imana yo muri Vyura, ngo ni Imana ya hehe. Ubu ngubu twayisire n'izina ni Imana ya Minembwe, Imana yo muri twahora dutanga ubuhamya ko Imana mu Minembwe twayibonye. Yes, ashimwe. Amen. Mwiriwe. Musa nkaho mutanezerewe kandi nabonye munezero. Murazi ikintu kimwe twatanze mu Minembwe, muzi iyo umuntu agiye n'ahantu hari ikiriyo uzi uko wifata ukagenda ukabanza ukareba mude barimo, ubuzi niba hari amarira menshi, niba bakomeye. Natwe tuza hano nyuma y'ibintu byinshi byabaye umuntu yazaga yibaza ati ndababwira gute n'ibibazo byose bamazemo imyaka 9, ariko cyane cyane y'amezi ya nyuma n'intambara banyuzemo. Ariko tuhageze dusanga muracyafite iseko mu maso yanyu. Imana ishimwe. Dusanga murakomeye, dusanga mufite kwihangana, icyo bita resilience. Mu by'ukuri icyo kintu cyaturemye n'umutima cyane. Iyo ubutwari bwari kuba indirimbo, refrain yayo yabaye Minembwe, kubera ko ubutwari twasanze hano haba mu badamu, haba mu bana batoya, haba mu bagabo bakuru, mu butwari budasanzwe. Nyuma y'amakuru twumvise, kubona mugifite ibyiringiro, ijambo rikomeye. Ibyo byiringiro nibyo twaje gusukaho amazi ngo bikure bimere. Nkuko mugenzi wanjye avuye kubivuga, twaje kubabwira ngo muhumure, iminsi mibi bari inyuma, imbere ni heza, ntacyo mukibaye, tuzabaho. Dushimiye Imana kugeza uyu munsi yatuzahuye. Samweli aravuga ngo kuva ashingibuye hagati ya Mishpa na Shena ryita izina Ebenezeri, aravuga ngo na n'ubu kugeza n'ubu Uwiteka yaratuzahuye, Uwiteka yaradutabaye, turiho kubw'ubutabazi bw'Imana. Ibyo dufite n'abo turibo turaba uwo mucunguzi. Uwatwigishije yatubwiye ijambo rikomeye cyane. Tumenye ko ibyo twakoze byose n'Imana yabidushoboje.
ndatekereza ko nta munyamunembwe ukeneye kongera kwigishwa Imana. Mwarayitojwe, mwarayibonye, ntimukeneye ko tuyibatoza. Ndashima Imana ko turi hano, kandi ko uyu munsi ari twebwe turi hano, atari abandi bari hano. Sinzi ko munyumvise neza. Imana ntiyashimye ko ari abandi baza, ihitamo ko ari twe tuza. Ikindi, ndashima Imana ko itemeye ko kutugira umuhigo w'amenyo y'abana. Mu gihe gikwiriye, ya Mana izikura umuntu mu nda y'ifi, ifi nayo iri mu nda y'inyanja, ifi ikabaho n'umuntu akabaho. Iyo Mana yadukuye mu menyo y'intare. Ndifuza ko mwambabarira, ndafata iminota mike cyane, ariko muri iyo minota munyemerere muve hasi, duhaguruke, dufate umunota umwe, twibuke intwari zacu zose, guhera kuri umusaza Rukunda Makanika General, kugeza ku muntu wese, umusirikare n'utari umusirikare wazize ukwasa. Fata umunota umwe tubibuke. Murakoze. Twite hasi. Impamvu yatuzanye, icya mbere ni ukubasura, ni ukubabwira ko twababaranye namwe mu bihe byose mwanyuzemo. Dutandukanyije n'uko twebwe tutari dufite amasasu atuvugira hejuru na drone zitugwaho, ariko aho twari turi nta mahoro twari dufite, nta bitotsi twari dufite. Twababaranye namwe, n'uyu munsi twaje gushima Imana hamwe namwe ko Imana yumvise gusenga kwacu twese. Cyongeyeho ni ukubaha mpore, ni ukubabwira ngo mpore ku byo mwaciyemo. Twaje kubakomeza ku minsi mumaze murira, iminsi mumaze mushingura buri munsi, iminsi mumaze mu mubabaro, iminsi mumaze buca ntimumenye ko bwira ntimumenye ko buca. Iyo minsi iragoye kuyivuga. Uyu munsi ko turafokasinga cyane cyangwa ko turatekereza cyane aya mezi ashize twari turi mu ntambara itagira ukwisa, ariko icyarangiye si iyo ntambara gusa, harangiye n'intambara yatangiye mu 2017. Imyaka tumaze dusenyerwa, tunyagwa inka, gutwikirwa, kwicwa, kwangara. Intambara yajyanye 85% b'abanyamurenge bakava mu gihugu bakaja hanze. Ituma dufite inkambi mu Burundi, tukagira inkambi mu Rwanda, tukagira inkambi mu Bugande, tukagira abantu barenga 40,000 muri Kenya. Bagiye batanze igihugu, bagiye atari ikindi kibajyana, ariko ari uko igihugu cy'abana. Iyo nayo twishize nk'ihene. Imana ishimwe. Iyo ntambara yadutwaye ibintu byinshi, idutwara abantu benshi, idutwara iminsi myinshi. Umuvugabutumwa yavuze ngo Imana izatugarurira imyaka yariwe n'inzige. Yanyibukije ijambo riba muri Yoheri
bivuga ngo ni jewe wabakomerekeje, ni jewe uzomura ibisebe. Ku munsi wa kabiri nzabahagurutsa muhagarare mushikamye imbere yanjye, ngo ku munsi wa gatatu nzababwiriza gukomera. Ntabwo Imana yatunyujije muri ibi kugira gusa ngo tuze hano ngo tugize amahoro ngo tujye tumwe, oya, izatugwiriza gukomera. Iri jambo muryandike, iri jambo muryandike, abana banyu bazaba abayobozi. Iki gihugu, aya maraso twakimeneye azaba imfumbire izatuma tukiyobora kandi tukagikorera, tukagiteza imbere, n'abo tugisangiye tukabatangaza. Navuze ko twaje gushima ubutwari bwanyu, twaje gushima ko muri twirwaneho nyirizina. Niba hariho twirwaneho, ni umuturage wa hano muri Hoplateau. Twese turi twirwaneho mu mitima yacu, tumaze n'imyaka myinshi muri twirwaneho, ariko twirwaneho nyirizina ntabirwanaho ahangaha. Imana ibaho umugisha. Kwirwanaho ni amahitamo hagati yo kumanura yo kwirwanaho kugira ngo ubeho, cyangwa ukamanura amaboko kugira ukamanura amaboko tugashira, tukavaho, tukibagirana. Imbere ni heza kuko tugifite ibyiringiro, kandi nabisanze hano. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya 43:18 ngo ntimwongere gutekereza ibyatambutse, mukure amaso ku byashize, ngo dore ngiye gukora ikintu gishasha. Mbese ntimuzakimenya? Ngo nzarema inzira mu butayu, ntembeshe n'amazi mu kidatura. Duhindure imitekerereze yacu. Twaje kubabwira ngo dukuremwe imitekerereze ya survie, cyangwa se yo kumva turwanira kuramuka. Noneho dutekereza kazoza, dutangire gutekereza amajambere y'igihugu, dutangire gutekereza amashuri y'abana, dutangire gutekereza investissement muri twebwe mu bana bacu, dutangire gutekereza kwiremamo ubushobozi, kwiremamo imbaraga zizayobora iki gihugu, imbaraga zizateza imbere iki gihugu. Ariko kandi muri za ntambara navuze zarangiye uyu munsi, hariho n'iyindi ijyanwa ku iherezo ryayo. Ntabwo twishwe muri iyi myaka 9 gusa tumaze muri iyi ntambara, twishwe muri Murera. Abantu bari hano base baguye muri Murera barahari benshi. 96 twarapfuye. Rero umubyeyi wanje n'abarumuna banje bapfiriye mu Kamanyura muri 96. 98 twarapfuye mu gihugu hose, Kinshasa, Kamina, Kalemi, Bukavu n'ahandi. Ayo mateka murayazi. Hari igihe kiza kigera umuntu akumva yabaza Imana ati twaremewe gupfa gusa. 2004 twarapfuye mu Gatumba. Murayazi ayo mateka. Sinzi ukuntu tutashizeho. Tumeze nka cya giti cyo muri Yobu 14 kivuga igiti iyo gitemwe wari ibyiringiro ko cyongera gushira, ndetse n'amababi yayo ya nyuma akaba atoshe kurusha yambere. Uko batema niko dushibuka. Izo ntambara zose tumaze iminsi tugwamwo kurwana, iyi ntambara turi kurwana niyo yanyu. Ntabwo naje kwirwaniraho njyewe ngo ngire ubuzima bwiza, oya,
twaje kurwana kugira ngo abana bacu bazavuka mu 2021 bazabeho, babe mu burenganzira bwabo bw'enegihugu bubaha, babeho mu mahoro, mu mutekano no mu mudendezo. Ntabwo duhaye twirwanaho ngo tubeho gusa, ko turirwanaho ngo tubeho, ariko kandi twiyubake, bihesha agaciro, kandi twubake n'akazoza k'urubyaro rwacu n'abazadukomokamo. Iyi ntambara muri kurwana ntabwo ari intambara yanyu gusa, oya, ko murarwanira abana bataravuka na basekuru bataravuka. Igihe cyabo bazavuga ngo tubayeho neza kubera ko basogokuruza babaye abagabo mu gihe cyabo bagakora icyo bagombaga gukora, bikaba bitumye tubayeho neza. Imana ishimwe. Kandi iryo fumbire muri gushyira mu butaka abana n'abuzukuruza bazasoromaho, Imana izari yihutira. Uyu munsi mu gitondo nabonanye n'abamama bahumura. Numvaga ntafite ikintu cyo kubabwira, numvaga gusa nabahobera bakandirira ku bitugu, nanjye nkabarira ku bindi. Hari igihe imitima izivugana amagambo yabuze. Ndizera cyane ko bagiye bumvise icyo nashakaga kuvuga nubwo ntabashije kukivuga. Ariko kimwe muri ibyo bintu nuko aya maraso yacu yamenetse kuri ubu butaka. Ni ifumbire y'igiti cy'amahoro abuzukuruza abantu bazakora. Imana ibahe umugisha. Ndarangiza niyegereza umushyitsi wacu twazanye. Uyu mugabo Bertrand Bisimwa niwe perezida wa M23. Turabana kuri Goma, turakorana, dusangira kabisi n'agahiye. Iyo bikomeye hano nji wiwe cyangwa kazi wanje tukigira hamwe ngo se dukora iki. Ariko kandi mu mateka yiwe ni umugabo wanze akarengane. Ari muri iyi ntambara, iyi twiti yacu ayirimwo kuva muri 1996. Ni umunyamategeko, ntarigera afata kandi kazi mu buzima bwiwe. Azahunga agahunga, akicara iyo yahungiye, intambara yasubira gutangira akagaruka. Muri M23 ya mbere igihe babirukanye bakajya mu Bugande, yagiye mu Bugande arahunga, agaruka ari uko kandi bongeye kudesida kugaruka. Ni ukuvuga ubuzima bwe bwose yabwitangiye kurwanya akarengane. Urashobora kubona abantu benshi barwaniye ako karengane. Natwe twese hano turarwanira ako karengane, turarwanya ako karengane. Ariko biratandukanye. Hari urwanya ako karengane n'igihe ako karengane katamureba. Sinzi ko mwumvise. N'igihe ako karengane katamureba. Ariko akavuga ngo akarengane gakorewe umwe kaba gakorewe bose. Sinagira amahoro niba amahoro ntayabona ku wundi, ahubwo twayabura twembi nkamufasha tukayarwanira kugeza tuyabonye twese. Ni umugabo nubaha cyane kubera icyo kintu. Sinone mbivuze, arabizi, ahantu henshi twagiye duhurira mu nama narabivuze, kandi mbivuga bimvuye ku mutima. Ni wa muntu udakorera inyungu, udakora ngo ejo azabona akazi. Aba yarabivuyemo kuva 1996. Mu manama tujamo asobanura ikibazo cyacu, nticara ngaceceka nkumva ko nta jambo na rimwe nakongera. Niyo bambajije turi kumwe ndavuga ngo ni mumubaze we avuge, kuko azarisobanura nkumva nta kindi nongera. Mu mugabo twabanye kandi yabanye namwe n'igihe gutari mumuzi, wenda tutaranafatikanye, kubera ko yarwaniraga koze. Iyo koze natwe ariyo itwica. Kuri ubwo ndashaka kumwiyegereza
ngo aze adushitseho ijambo ry'ihumure yatuzaniye. Kandi muri uru rwego mubaje guhumuriza, mubo yaje gufata mu mugongo, nanjye mbarimo. Twicaraga buri mugoroba wese, twicara cyangwa tutahura tugahamagara, uyu munsi byiriwe gute mu Minembwe, uyu munsi mu gitondo kare kare bwakeye gute mu Minembwe, abantu bameze gute, abaturage baracyahagaze, bahungiye hehe, ni iyihe mihana yahunze, ni iyihe yasenye. Buri munsi intambara ngo irangire, turicara hasi turavuga ngo tugomba kuba abambere, mugomba gukingura imiryango yanyu twahageze, tukaza kubafata mu mugongo, tukaza kubabwira ngo mukomere, turi kumwe kandi ntacyo tukibaye. Iyadutabaye iracyari kumwe natwe kandi izakomeza itabara. Rero ndatinze, reka niyegereze Excellence Coordinateur Adjoint de l'AFM de l'Afrique. Minembwe muko? Hapana. Minembwe muko? Mungali? Mungali kweli? Asante sana. Chama chetu na uongozi ya chama yetu ambayo tunakuwa vijana wenyu ambayo mnajua General Makenga Sultani na coordinateur Corneille Nanga waliniambia niwaambie hivi, kama wanawatangazia mwisho ya vita Minembwe. Wanasema kwamba damu ya watoto wa Minembwe ambayo ilimwangika hapa inatosha, na hawatakubali tena adui ambaye alifika hapa na ambaye aliona Minembwe lakini hakuingia Minembwe. Huyo adui hatafika tena. Unajua kuna watu ambao Mungu aliwatosha Egypt, wakabeba Kanani, lakini walifika kumlango wakaona Kanani, hawakuingia ndani. Na hao adui tunawaambia waliona Minembwe lakini hawakuingia Minembwe. Jeshi lenu ambao ni jeshi ambayo inakuwa ya muungano ya watu ambao wanatoka kila mahali, wanatoka Masisi, wanatoka Ruchuru, wanatoka Bukavu, wanatoka hata Lubero, na wengine wanatoka hapa Minembwe, walijiunga pamoja ili waambie adui kwamba ingawaje fasi ambapo anatoka, na mnajua fasi ambapo adui alitoka, wamoja walitoka mashariki, mnajua ambayo ninasema, kuna kwa ambao walitoka kusini, na mnajua wale ambao ninasema, na wengine walitoka magharibi, wakadhani kwamba wanakuja hapa
kumaliza Wanyamulenge. Lakini tunawatangazia leo kwamba huo upumbavu wa kuwaza kwamba unaweza ukapanga siasa za kumaliza mtu, kabila ama umbo ya mtu unaitoa kwa dunia, hiyo ni ndoto peke yake, na hakuna mtu kwa hii dunia amekwisha kufanya tendo kama hiyo kumaliza watu. Huko watu walijaribu, lakini Mungu aliwakonfirm, na hiyo ndoto leo wameona kwamba haiwezi kufaulu. Nia yetu leo ni kujenga kwa hiyo msingi ya nguvu ambayo iliundwa hapa Minembwe, ili tuweze kusaidia Kongo mzima. Wakongomani wajue kwamba watu wa Minembwe walifanya sacrifice juu ya nchi, ili siasa za upumbavu ziishe ndani ya nchi, ili vita ambayo inafanya miaka na miaka iweze kukomeshwa ndani ya nchi yetu. Alafu tuanze siasa ya maendeleo. Lakini pia tunakuwa vita ya pili ambayo inaenda kufanya. Hiyo vita ya pili ni vita ya umoja. Ndugu zangu, siwezi nikawapita katikati yetu, tunakuwa pepo ya kutengana. Ninapenda niwaangalie kwa macho ili niwaambie ukweli. Mimi siwezi fika hapa nianze kuwadanganya hapa. Ninapaswa kuambia ukweli ambao inaweza kutusaidia sote. Ngali na pepo ya kutengana. Nyinyi mlibaguliwa ndani ya nchi, na mnajua hamwezi kuwa mnapiganisha ubaguzi lakini nyinyi wenyewe mbaguani. Haiwezekani. Hii vita hamtaiweza kama mnaendelea kubaguana. Mtakuwa hamuna kitu ambao mnapigania. Kama katikati yenu mnasema mimi ni waiko lini hapa na ule nani waiko lini hapa, hatuwezi kusikilizana, hiyo ni upumbavu. Kweli ninawaambia ni upumbavu. Na hiyo mbegu ikabaki katikati yenu, haiwezi kutusaidia kuweza kupiganisha adui ambaye anapanga kuwamaliza. Adui atakuwa anajipenyesha katikati ya hizo jama za utengano ili aweze akawatenganisha zaidi na kuwamaliza. Hiyo vita mpigani ngali. Mimi nilikuwa ninapata social media na niliangalia mjamaa mmoja ambaye anakuwa mzaliwa wa Minembwe, anaitwa Kongo. Huyo mjamaa, sijui kama jina ya Kongo linakuwa jina ya kiasili hapa, kama ni mtu ambaye alibadilisha jina ili aweze kujifanya kama yeye anakuwa mkongomani kupinda wakongomani wa Minembwe. Upumbavu.
Lakini yule mjamaa alijipika kifua, anasema kwamba yeye alipigana vita na yeye ndio alipigana vita, akasema 80% ya kufika kwa adui hapa ni yeye ndio aliifanya, na akasema kwamba ni yeye alikuwa anaongoza drone kufika hapa Minembwe. Lakini wamama, ni hii mulizaa huyo mjamaa. Mimi sidhani kama kunaweza kuwa mama wa Minembwe ambaye anaweza zaa mtoto mpumbavu kama huu, ambaye anasema kwamba alikuwa anaongoza drone ambao ziliua ndugu zake, ziliua mama wake, ziliua wadogo wake. Nilipata historia ya FDLR ambao walifanya genocide Rwanda, lakini wakati walikuwa naua watu waongee sana hii upumbavu ya kusema mimi ndio nilifanya hivi. Walianza kuiongea wakati walishindwa. Lakini ukiona mtu anaanza kuongea, unaongea namna naua ndugu zake, fungua macho, hana haya. Nadhani kunakuwa wajinga katikati yetu hapa ambao wanaomba msaada, alafu tupiganishe siasa za kutengana. Ndio vita ambayo inabaki. Tukimaliza hizo siasa za kupendana ya kutengana, hata hao wabembe wanakuwa hapa pembeni yetu, tutawasaidia. Hata Wafulero ambao wanakuwa karibu yetu tutawasaidia. Hata Wamushi ambao wanakuwa karibu yetu tutawasaidia, na Warega na wengine na wengine na wengine. Na bali vita itoke este ya Kongo, itatoka hewa mpya ya umoja na maendeleo ya nchi. Mtoto wenu Dr. Fredi alisema hapa, aseme vita ambayo tunafanya hii ni ya kusaidia watoto wetu ambao watakuja kisha miaka 2100 ama 8 wakuwe. Lakini mimi sitaki wapigane vita ambayo sisi tunapigana leo. Itakuwa ni ujinga wetu. Hatuwezi kuachia watoto wetu vita ambayo ilitushinda. Nilikuwa nimwambie Honorable Moize, nasema hii vita tuhakikishe kama ndio ya mwisho imefanyika ndani ya Kongo. Na kuweza kuhakikisha kama ndio ya mwisho, inaomba tujenge msingi mzuri mbele sisi tuondoke. Tujenge msingi ya amani ambayo itafanya watoto wetu wakuje waweke vibambazi na waweke manjanja, ili wakongomani wote wapate amani. Kwa hata siku moja mtu ambaye ataamuka na kusema anaweza kuonea mwingine. Tukishafanya hiki, hapo tutakuwa tumetulia na tuambia Mwenyezi Mungu, unaweza kuondoa utubebe, maana tumeweka msingi. Na kufanya hiyo ndio tutaheshimisha damu ya watoto wenu ambao ilimwangika hapa Minembwe.
kabla hiyo kitu haijafika, tutakuwa tumefanya kazi bure. Kama tukingali tunaacha wenzetu wa Kongomani ambao wanakuwa ndani ya komunote zingine wawe wanabaki na hiyo nia ya kumaliza wengine, tutakuwa hatujamaliza kazi. Inafaa tuwatembelee, tuongee nao, tujenge umoja nao, tukumbushane habari zetu ama historia yetu. Kulikuwa wakati ambao tulikuwa tunabaki tunaikaa sisi sote, komunote zetu zinaikala pamoja, zinapanga, zinaongea, ukakuwa shida wanamaliza. Lakini tangu Ibilisi iliingia hapa ya watu kataana kubaguana, tulianza kuwa nafanya kilio kila siku ndani ya majamaa zetu. Alafu kinaomba tumalize, na chama chetu kinakuwa na mpango kubwa ya kuweza kuweka makabila zetu zote pamoja na kuanzia hapa kwetu. Maana sisi huku este ya Kongo tukishaweka msingi wa umoja, wengine watafuata kujana. Na hatutangoja tufike tujue wapi ili tuanze. Mimi nataka tuanzie hapa Minembwe, maana sio vizuri wakati tunaenda pale Fizi kuona ndugu yetu wa Bembe, twende tuko na maneno tofauti. Inaomba tunaenda na umoja na tulete example kwa wengine, tuseme sisi hapa Mulenge tuko wamoja, na tuliona nguvu za umoja. Tukienda Kabare ama tunaenda Walungu, twende tuambie ndugu zetu kule, tunasema sisi hapa tunatoka Minembwe, tuko wamoja, tulijenga nguvu, na hiyo nguvu italeta maendeleo, na nyinyi tunataka muingie ndani ya hii bato ya umoja. Na tutaenda hata Bunia, tutaweka hao Walendu na Wahema pamoja, tuambie sisi ngambo za Kivu tumejenga umoja, na hiyo umoja inatuletea nguvu na maendeleo. Tutashuka huko chini Lubumbashi, basi ambapo hao Wakasai na watu wa Katanga wanakulana kila siku, tutawaambia sisi tumejenga umoja, na umoja inatuletea amani na maendeleo. Kama mnaangalia leo siasa za ubaguzi fasi zinatufikisha. Watoto wetu Waswahili ndio ambao wanakula nyama za watu. Ni watoto wetu Waswahili ambao wanakufa kila siku eneo ya mapambano. Ni Waswahili peke yake ambao wanaitwa leo wazalendo. Uzalendo ni patriotism, lakini mimi tangu nimezaliwa nikufundishwa kama patriotism ni kula nyama za watu. Leo ni Waswahili wameuawa na FDLR. Ukaangalia esteni yote ya Kongo, hasa Kivu, basi ambapo FDLR walipita, hakuna shamba, hakuna ngombe. Watu wamepasuliwa matumbo, wa mama na watoto wakakulwa kama nyama za mbuzi. Ni Waswahili ambao wanatesa. Ukaenda huko Beni,
hao wajamaa wa ADF ambao walijiunga na hao wengine wa terroristi ama watu wa ambao wanaita wa Islamiki, wanaua Waswahili wa Nande, lakini ukasikia wa ndugu zao ambao wanakuwa Kinshasa kwa siasa huko, hakuna siku hata siku moja wamekisha kusema kwamba ndugu zao wa Nande wanakufa, lakini kila siku wanasema Watusi, Wanyamulenge ndio wanaua Wakongomani. Hakuna siku wanasema kama ADF inaua ndugu zao. Na ukaangalia picha ambazo zinazunguka, utakutana wamama wa baba wanachinjwa kama mbuzi. Ninataka tujenge umoja hapa, twende tukomboe ndugu zetu ambao wanakuwa Beni na Butembo, watoe ndani hiyo siasa ya ubaguzi ambao nao walikuwa nayo, maana nao waliwekewa hiyo siasa ndani ya kichwa. Na leo mmoja wao wafanya siasa hao wanasema watu ambao wanaua wa ndugu zetu hapa ni Wanyarwanda. Wanakataa kusema watu ambao wanawaua na wanawajua, alafu twende tuwatoshe ndani hiyo upumbavu, tuwasaidie. Ni nguvu ambazo zitatoka hapa Minembwe, ni damu ambayo ilimwangika hapa, hiyo ambayo Dr. Fredi anaita resilience ya watu wa Minembwe, ndio itatusaidia kujenga nguvu mpya ya kuendelea. Nakumbuka mu 2017 wakati General Makenga alikataa kubaki ukimbizini hapo Kampala na akapanga kwenda msituni. Alikuwa hana silaha yoyote, alikuwa na pisto peke yake moja, na akaniambia akasema, sasa chama, mimi naenda pigana vita kwetu. Mbona wewe uko mdhaifu? Pili, tuna silaha. Akasema tukabaki hapa tutakuwa tunaua espoir ya population yetu yote ambao wanakuwa ndani ya makampi, na sisi tumekwisha kuingia ndani ya kampi. Nani atasaidia hao? Lakini Mungu alimsaidia, akaondoka, akaenda. Alikuwa hana silaha yoyote isipokuwa pisto moja, lakini alikuwa na nguvu ya imani, na hiyo nguvu ya imani ikamsaidia pasi ambapo alienda, basi wanaita Sabini. Akafanya miaka 4 iko na jenga jeshi, na hiyo jeshi alijenga ilikuwa ni jeshi ya kutumikisha miti kama silaha. Na wakati adui alikuja kumjaribu ya mara kwanza, maana hii ni siasa, hii naongelea shida ya resilience hiyo ambayo Dr. Fredi alisema. Hiyo sio resilience, unaweza isema namna gani honorable kwa Kiswahili? Hapana. Ni kukataa kukunja ama ni kukataa kupoteza kutoka katika moyo. Ingawaje shida ambayo unaweza kutana nazo, unasema hapana, mimi nitaendelea. Na hiyo ndio Mungu aliona.
na wakati walikuja kumpiga vita, ile resilience yake na wengine ilituma wanakabiliana na adui, na Mungu alikuwa nao kutoka Sabinyo kufika leo Minembwe. Nadhani hiyo ni somo ambayo inapaswa kutuonesha leo kwamba ukakuwa na resilience, unaweza ukashinda drone. Si hivyo? Basi hapa mlikuwa na nini? Kilitire yetu tuko wachunga ngombe na tuko walimaji. Ile fimbo yetu ambayo tunachunga ndani ngombe, nayo ngombe, na hiyo jembe ambayo tunalima nayo, ile ujuzi yetu ya kuchunga ngombe na kulima ilitusaidia tukashinda drone, tukashinda char de combat, tukashinda makanoa longue portée, tukashinda jeshi ya mainchi mengi, tukashinda FDL, tukashinda wengine wanajiita sema ndio wapesa kama wapesa, tukashinda mercenaires na tukashinda jeshi ya Bwana Tshisekedi. Alafu kama hapa Minembwe tunashinda ile, nini ambayo itatushinda? Nini itatushinda ndugu zangu? Aha. Sasa alafu tujipe moyo. Niliona wamama ambao tulikuwa nao ambao wanakuwa ndani ya hiyo association Uhura. Wale wamama wako na nguvu za hatari, na nilitaka hapa wale wamama wakati tunawaona akapita pembeni yako, wewe unajua kama huyo alizala hero na unampa heshima yake, maana haingelikuwa bwana wa wale wa mama ama watoto wa wale wa mama kama mimi na wewe hapa tuko hapa leo. Wape heshima zao.